Hello everyone. तो आं दिनै नरंबाय आंनि लाइफनि जिखुनसा एक्सपिरियेन्स खायसे शेयार खालायनाय तो अ एक्सपिरियेन्सनि थेके आं तामो सोलोंनानै मांखाबनानो सानाय तो बंखा एक्चुअली आं आगेवता बर'नि बागै आं अनेक किसु खालाय ओके बर'नि एटेनसन मानानि बागै बर'नि इम्पोर्टेन्स मानानि बागै बिकज आं वानसगु जे आं बर'नि बागै आमतै खालायखांके बर'गानो अनेक हामजांनाय आं बाय अनेक इमप्रेस संनाय आं अनेक इम्पोर्टेन्स रोनाय भेलु रोनाय होननानै आं वानसगु ओके बाट अ एक्सपिरियेन्सनि थेके जेटा सोलोंखा जे एक्चुअली अ जे आंनि वानसंमुं रक एकदम रंग बिकज ताबुक जेटा फिल खालायो जे बरक ननो इम्पोर्टेन्स रिया जे बरक ननो भेलु रिया बनि पिछने नों जेसेबानो खासिकती बनो जेसेबानो नों इमप्रेस खालायनानै ट्राई खालायदी बरक कोनो दिन फानो लाइफआव इमप्रेस अंगला बरक कोनो दिन फानो ननो इम्पोर्टेन्स रगला बिकज आं जेटा मने खालायो जे नों निजे निजे इम्पोर्टेन्स रगराया नों निजे इम्पोर्टेन्स रियावै बुइनि पिछने खासिको बुइनो इम्पोर्टेन्स रनानै नों ट्राई खालायो नों निजेनि सेल्फ रेसपेक्ट रक नों जखन मेंटेन नारगिया नों जखन निजेनो भेलु रियावै बुइनो भेलु रनानै थांकांके बरक रंनि भेलु निनि इम्पोर्टेन्स रंनबो कोनो दिन फानो बुजिगलां बिकज बरंनबो फुनुंनानै नांगले नों जे बुसुक जराति भेलुएबल बरक नों बुसुक जराति इम्पोर्टेन्स बरक निनिबो जे सेल्फ रेसपेक्ट दंगो जिनिस रंनो बरंनो फुनुंनानै नांगले हाय दिबा जों जखन निजे इम्पोर्टेन्स रिया निजे भेलु रिया जिनि सेल्फ रेसपेक्ट रंनो जों रमै नारगिया हंके बरक रगले बाहायके जिनि रेसपेक्ट जिनि इम्पोर्टेन्स जिनि प्रायोरिटी रंनो बरक बाहायके सिनाय अपन बागै लाइफ ताबुक जेटा मने खालायो जे बरक रंनो इम्पोर्टेन्स रदेर रिया बरक रंनो भेलु रदेर रिया अबनि सलाय सकां नों निजेनो भेलु रदेर रिया निजेनो इम्पोर्टेन्स रदेर रिया निजेनि सेल्फ रेसपेक्ट नो नों कराक खेरमै नादे नारक नारगिया अबनो सिनानि बेलाय के प्रयोजन जों जखन निजेनो इम्पोर्टेन्स रियावै निजेनो भेलु रियावै बुइनो भेलु रनानै थांकांके बुइनो इम्पोर्टेन्स रनानै थांकांके तामंनाय अलवेज बरकनि दरकार नांफ्रांके जोंनो यूज खालायनाय एन्ड बरकनि दरकार पाइखांके जोंनो खिबि रिदनाय जों जखन निजेनो भेलु रियावै बुइनो इम्पोर्टेन्स रनानै थांकांके बुइनो भेलु रनानै थांकांके जों अलवेज बरकनि तलाव खालाय दंनाय बा जों जिनि जे वानसंमुं दं बामते यंगै थांनाय जे अनेक चिकन यंगै थांनाय ता बरक रंनोके जों अनेक कतर होनैना वानसंनाय निजेनोके चिकन अलवेज निजेनो ब्लेम खालायनाय आमते रकंनाय ता जार फले बरक रकनि फायदा नावैनाय अनेक समय तामो खालायनाय माने अबनि फायदा नावैनाय मेबी लाइफआव नों चिकन सा मिस्टेक रक खालायका ओके तो मिस्टेक अ चिकन सा बोलनो रमैनाय बरक माने कतरमा कैसे इश्यूज खालायनाय ननो थाइब्रै थाइबा गोबांमा ककत माने कुतुगै खालाङै थांनाय ता सावै खालाङै थांनाय ता बाट नों बरंनो थाइसेफोरनो उत्तर रै मांलाक थाइसेफोरनो जवाब रै मांलाक नों कन्फ्यूज दंनाय नों अनेक समय वानसंनाय जे मेबी अ जागाव आनिनो चाय अंखना आनिनो बोल अंखना हायबागिनि बरक रगानो कुतुगो हायबागिनि आनो सावो माने आमते रक पर्यन्त अंगै मानो तबन बागै लाइफआव निजेनो इम्पोर्टेन्स रनानै निनि भेलु निनि प्रायोरिटी रंनो जों सिनानि बेलाय के प्रयोजन जों जखन चिनि प्रायोरिटी चिनि भेलु न सियांके जों अलवेज बरकनि साय निजेनो चिकन होनिने वानसंनाय जार फले बरकनि मिस्टेक्स बरकनि आसुक जे कतर मिस्टेक्स खालाय माने अ जिनिस रंनो जों कोनो दिन फानो नायनानै ट्राई खालायगला कबन बागै लाइफआव बरक रंनो इम्पोर्टेन्स रदेर रिया बरक रंनो भेलु रदेर रिया नों सकां निजेनो भेलु रनानै निजेनो इम्पोर्टेन्स रनानै बेलाय के प्रयोजन ओके एंड ताइकेसे जेटा सोलोंखा जे एक्चुअली लाइफआव जों जुदि नायो जे बरक जोंनो भेलु रथों बरक जोंनो इम्पोर्टेन्स रथों बरक जोंनो प्रायोरिटी रथों बरक जोंनो रेसपेक्ट रथों आमतै हायके जों जुदि मुचुंगो हंके जों खरकसे भेलुएबल बरक जों खरकसे रेसपेक्टेड बरक अंनानिबो बेलाय के प्रयोजन फॉर एग्जांपल नों जुदि ताबुक बाजाराव थांगै थाइजौ फाननानै थांका ओके तो थाइजौनि जे बाजार मूल्य जे बाजारनि भेलु बंका पर केजी 30 रुपीस ओके बिकज अब थाइजौ किसा गोखै जात हामियाता आसुक थगिया जार फलबनि दाम अनेक लेस अनेक कम बाट नों जुदि एक्सपेक्टेशंस खालाय दंका जे थाइजौनो पर केजी 100 रुपीस फानलाय पर केजी 200 रुपीस फानलाय माने आमते हिनै नों जुदि एक्सपेक्टेशंस खालाय दंका के निनि एक्सपेक्टेशंस कोनो दिन फानो फुलफिल अंगला तो निनि एक्सपेक्टेशंस न नों जुदि फुलफिल खालायनानै हिंके माने निनि थाइजौबो एमन भेलुएबल अंनानै नांनाय अनेक गोदै अंनानै नांनाय काहाम जात अंनानै नांनाय हाय दिमेनकेसि निनि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल अंनाय तो सेम जिनिसनो चिनि बरकनि लाइफआवबो एप्लाइ अंगो जों जुदि नायो जे बरक जोंनो भेलु रथों बरक जोंनो रेसपेक्ट रथों के जों खरकसे रेसपेक्टेड बरक बा जों खरकसे भेलुएबल बरक अंनानिबो बेलाय के प्रयोजन ओके तो
chung bahai ke khoroksa respected borok ba khoroksa valuable borok ongoi manai to puila hangke to chung borok rong no kind borok rok bai honest borok rok bai humble borok rok no respect marunai mane chung jeta borok rok no ro obono actually chung back khlai manai ta actually chung oneke wanchoglaio je chini life o rang puja tongkhangke chung jutto no mano rang puja no juto kok sao rang puja tongkhangke chung no borok rok importance ro chung no respect ro chung no value ro amtei rok khne wanchoglaio hai diba but ani mote kok ekdom no rong rang puja tongkhangke nu je borok rok chung respect ro borok rok chung importance ro amtei kuno kokya definitely rang puja tongkhangke borok rok chini gana gini tongnai chung no importance ronai chini gana gini kwbangma bongbrai heke phainai chung bai kok kutui sanai bo borok rok tongnai but actually o borok rok no hamjagoi no respect mani bagoi ba no value mani bagoi phai obo just nini rang puja na hamjagoi nini rang puja na importance mani bagoi nini rang puja na hamjagoi si borok actually nini gana gini o tongo to nini jodi tongmung hamya nini jodi behavior hamya nong borok rok bai kaham ke kok sanane ringya hingke je din nini rang puja kwri ongoi thangnai o borok rok actually o rang puja ni loge nini life ni joto no thangai painai but nung jodi borok rok bai kaham behavior khlai kangke kaham tongmung chamung tongkhangke kaham ke kok sakangke nini rang puja nini life rang puja kwri phano abo nini life kono matter si khlaigla borok rok nini life always tongnai always no respect ronai obviously chini life ni real value real chung respect manai ta chini life real borok rok ni importance manai ta tabon bagai chung borok rok always borok rok bai kind tongnani nangnai honest tongnani nangnai chung humble tongnani nangnai chung jokhon borok rok o jinis rok no khangke chung bo back khlai borok rok ni thani o jinis rok no manai ta borok rok no chung respect ronani nangnai and jutto borok rok no chung same level babe chung nainani nangnai onek সময় nugu je kwbangma borok rok bini selai kisa chikon borok rok hingke borok no hingke sak nangye khe kok sao borok no hingke respect riwinai kok sayata to amtei rok tak khlai di je borok respect ni upojukto je borok mane hamjangma manani upojukto je borok khairoknani upojukto borok no khairok di kuno amtei gorib ganang hwnai tanai di chung jokhon amtei ke soman babe jutono nukhangke chung borok rok ni thani bo o jinis no chung manai ta chung borok rok ni thani jeta borok rok no ro o jinis no chung back khlainai manai okay and second jeta srangkha je actually life o je borok no hamjagya je borok no value ria je borok no importance ria borok no always ignore khlai ri borok no always let go khlai ri and je borok no hamjak je borok no importance ro borok ni hamjangma rok no chung sininani try khlai di chung jokhon borok ni hamjangma rok no accept khlai kangke life o borok ni theke chung onek value manai onek respect manai onek hamjangma manai to sobon bagai je borok no value ria je borok no importance ria priority ria irsuke hne wanchogi borok no let go khlai ri di borok no ignore khlai ri di ingkana je life onek kaham ongnai and je borok no hamjak borok no accept khlai di ta and taike sa jeta srungmung ongkha life o nung jeta khlai je kuno jinis khlai obo actually borok no phunungnani bagai borok ni attention manani bagai borok ni importance manani bagai kuno din phano ta khlai di nung jeta khlai obo nini bukha bisingti feel khlaio nung muchung mani bagai nijeni bagai khlai di kuno mane borok ni hamjangma manani bagai borok ni importance manani bagai borok ni dikhawa khlainani bagai borok no phunungnani bagai kuno din phano ta khlai di ta for example nung tabo gari pai khawa nijeni bagai nung dorkar nangmani bagai pai di nung kuno borok no tap phunung dita kuno din phano show up ta khlai di ba chung tabo ri kaisa naithok chung kha borok no phunungnani bagai ya nung nijeni bagai nung naithok jago jar phale ri rong no chumo তো আমতিকে chung jokhon nijeno swnam kahangke chung real person real borok ongoi tongkhangke jeta khlai abo actually chini bukha bisingtui feel khlai mani bagai chung khlai kangge life o chini je kaham jinis rok abo automatically phataro show up ongoi thangnai jar phole borok rok no respect ronai value ronai hamjakma ronai borok rokni pisone tai kono din phano khachiknani nangyata tamon bagai life o puila hangke to chung real tongnani nangnai jeta khlai abo borok no phunungnani bagai borok rokni attention manani bagai ta khlai di and second ongkha borok rok bai chung humble tongnani nangnai kind tongnani nangnai honest tongnani nangnai borok rok respect ronai chung jokhon borok rok o jinis rok khangke o jini borok rok ni theke chung o jinis rok taise back khlai manai ta and mane taike sangka chung jutto borok rok no soman babe respect ronani chung try ma khlainai kuno ganang gorib amti rok tanai di bo jodi respect ni upojukto hongke bono respect di bo jodi doya mane hamjangnani upojukto hongke bono hamjangma ronani nangota ganang gorib amti jinis rok bai kuno din phano bibechona ta khlai ta
एन्ड ताइगे सांगे जे बरंनो हामजागिया बरंनो ऑलवेज इग्नोर खालाय रेडी बरंनो लेट गो खालाय रेडी एन्ड जे बरंनो हामजाग बरंनो ऑलवेज एक्सेप्ट खालाय दिनके नायदि लाइफआव बरंनो थाके नों अनेक भेलु मानाय अनेक हामजाग मानाय अनेक इम्पोर्टेन्स मानाय